Ese wabuze amazina y'abami bose bayoboye u Rwanda? Dore umwami wa mbere uyoboye u Rwanda ni Gihanga Ngoma Ijana kuva mu mwaka w'igihumbi na 1991 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 24. Umwami wa kabiri ni Kanyarwanda Gahima wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 24 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 57. Umwami wa gatatu watwaye u Rwanda ni Yuhi wa mbere Musindi kuva mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 57 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 80. Umwami wa kane wayoboye u Rwanda ni Ndahiro Ruyange kuva mu gihumbi n'ijana na 80 kugeza mu gihumbi na 213. Umwami wa gatanu wayoboye u Rwanda ni Ndoba kuva mu gihumbi na 213 kugeza mu gihumbi 246. Umwami wa gatandatu watwaye u Rwanda ni Samembe kuva mu gihumbi 246 kugeza mu gihumbi 279. Umwami wa karindwi watwaye u Rwanda ni Nsoro wa mbere Samukondo kuva mu gihumbi 279 kugeza mu gihumbi na 312. Umwami wa munani watwaye u Rwanda ni Ruganzu wa mbere Bwimba kuva mu gihumbi 312 kugeza mu gihumbi 345. Umwami wa munani watwaye u Rwanda ni Ruganzu wa mbere Bwimba. Umwami wa cyenda watwaye u Rwanda ni Kirima wa mbere Rugwe kuva mu gihumbi 345 kugeza mu gihumbi 378. Umwami wa cumi watwaye u Rwanda ni Kigeli wa mbere Mukobanya kuva mu gihumbi 378 kugeza mu gihumbi 411. Umwami wa 11 watwaye u Rwanda ni Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere kuva mu gihumbi 411 kugeza mu gihumbi 441. Umwami wa 12 watwaye u Rwanda ni Yuhi wa kabiri Gahima kuva mu gihumbi 444 kugeza mu gihumbi 477. Umwami wa 13 watwaye u Rwanda ni Ndahiro wa kabiri Cyamatare kuva mu gihumbi 477 kugeza mu gihumbi 510. Umwami wa 14 watwaye u Rwanda ni Ruganzu wa kabiri Ndori kuva mu gihumbi na 510 kugeza mu gihumbi 523. Umwami wa 15 watwaye u Rwanda ni Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi kuva mu gihumbi 543 kugeza mu gihumbi 576. Umwami wa 16 watwaye u Rwanda ni Kigeli wa kabiri Nyamuheshera kuva mu gihumbi 576 kugeza mu gihumbi 609. Umwami wa 17 watwaye u Rwanda ni Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura kuva mu gihumbi 609 kugeza mu gihumbi 642. Umwami wa 18 watwaye u Rwanda ni Yuhi wa gatatu Mazimaka kuva mu gihumbi 642 kugeza mu gihumbi 675. Umwami wa 19 watwaye u Rwanda ni Kirima wa kabiri Rujugira kuva mu gihumbi 675 kugeza mu gihumbi 708. Umwami wa 20 watwaye u Rwanda ni Kigeli wa gatatu Ndabarasa kuva mu gihumbi 708 kugeza mu gihumbi 741. Umwami wa 21 watwaye u Rwanda ni Mibambwe wa kabiri Mutabazi wa kabiri Sentabyo kuva mu gihumbi 741 kugeza mu gihumbi 746. Umwami wa 22 watwaye u Rwanda ni Yuhi wa kane Gahindiro kuva mu gihumbi 746. Umwami wa 23 watwaye u Rwanda ni Mutara wa gatatu Rwogera kugeza mu gihumbi 853. Umwami wa 24 watwaye u Rwanda ni Kigeli wa kane Rwabugiri kuva mu gihumbi 853 kugeza mu gihumbi 895. Umwami wa 25 watwaye u Rwanda ni Yuhi wa gatanu Musinga kuva mu gihumbi 895 kugeza mu gihumbi 931. Umwami wa 26 watwaye u Rwanda ni Mutara wa gatatu Rudahigwa kuva mu gihumbi 931 kugeza mu gihumbi 959. Umwami wa nyuma watwaye u Rwanda ni Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kuva mu gihumbi 1959 kugeza mu gihumbi 1960. By'umwihariko aka video niba wagakunze kora subscribe ndetse na like. Nge ndi Thierry Muhumuza, ibindi biganiro nk'ibi ngibi naho utaha.